kublai pi baro nak liang kadu darshan kin rashlong ni priang subahai pi syakatup kubor mentaka janmit swabat pasi kubor ki babnya ini pechwai kimat ki bakongsan. Laraki Christmas sakaleng ke partai ai kublai presiden vice president menteri rang badu keri syakinong syaknong ha kene kesngi. Ajing kiran menteri rang badu keri Narendra Modi ha kajing lekmen gur purab jong guru nanak Devji ha guru dwara lakpat sahib ha Kutch Gujarat. Shen play kemikiraya ya ke Early Childhood Development Mission ang menteri katanak social welfare bal kermen shelang. Bat laraki ya ke Christmas ha Meghalaya. Ki kubor ki babnya. Ki Kristan ha keleng ke perthai ki rakhi ya ke Christmas kum kadak jong kajing ka ya Jisu Christ. U Presiden keri u Ramnath Kovind bat u Vice President u Venkaiah Naidu kila ai kublai ya kinong shnong keri ha kan kesngi le kemen. U Presiden Kovind lengba ke kerwa ula ang ba Jisu Christ ula yalap ya ka kubor jong kajing bat kajing ngolem bat ula ai bat u yai ai mensim ya ki benre hadu menta mene. Vice President ula ang ba ke Christmas kade kajing le kemen ka papin mau ngi ya kajing don kam jong kajing kajing ngotho lem bat kajing map. Menteri rang badu keri Narendra Modi ru nekesngi ula ai kublai Christmas ya kepat keri. Leng ba ke Twitter Modi ula kenmau ya kajing bat kajing hikai jong Jisu Christ ka ba bu hakmat ya kajing syakri prabri bat kajing le bha ya kiwei. Menteri rang badu keri Narendra Modi ula ang bakari kan omklet ya kajing len lade jong kipat sik ha kapor bakari ka syak sensyar ha kari bilan. Ha bakan mau ya kini kajing syakri jong ki sik ha kitu kipor jong kajing yale laj lot Modi ula ang bakajaka jalian wala bak kalong kanuksa ya kene. Ha ba ajing kren kajing le kemen gur purab jong guru nanak Devji ha guru wara lakpat sahib ha Kutch Gujarat lang ba ka video conferencing Modi ula ang bakajing yale jong guru Teik Bahadur Persya Im Aurangzeb bat kajing lan lade jong u kahikai yangi ban yale persya ya kanu kajing syak ban ben na kadau jong kajing pernyam shu Modi ula ang baka Gujarat kasnu sarang ba ubhai Mukham Singh usi guru basau jong ka panj pyare ubathau ya khalsa path uday na kajala Gujarat. आज हमारा वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। Kesorkar Meghalaya Shen kan supply ya ke Early Childhood Development Mission. Kani ke mission kan lang ke projek benengkong ha kaban penyat ketenat social welfare. Ha ba ajing keren halor kani menteri ketenat social welfare ba Kermen Shela ulang ba kani ke mission ketemu ben ajing ba matei ya kamet na kabantaki kena. Shu la benrap ru ba kiwi ketenat kum ketenat puri putih ba ketenat ke kot kekhia kinya dan bentalang ha kani ke projek. We are on the move now or trying to prepare because here not only the social welfare department involved, so we are a nodal department like education are involved, health department and other line department like home police and others are involved. So that's why we are preparing to streamline all how do we go about it so that when we start this, though we started as a pilot project, but we should not fail. So we want to show that this program is a successful program and then we want to do it for the whole state and then maybe even the country will follow the same.
Hakabay bat kajing rakhi yak jubilik siar jong katma penyo laj lo yak Bangladesh haus nam syajar kendai spa nyo pawai kajing job jong ke India Persya yak Pakistan bat kajing no senyang jong ke border security force hakani ke benta ke Swaran Jayanti Shaurya Pradashni Yatra kelap penlong yak mobile photo exhibition kabla sedang nadu kelai tarik no pra menta usnam ha South Bengal Frontier Headquarter Kolkata. Ya kajing penhap perda ya kini ke exhibition la penlong BSF Kam Maupat Shalong ha kabau Inderjit Singh Rana IG BSF Meghalaya ulalong ukong san ha kajing keren jong la pen mau ya kajing dan benta jong border security force ha katma Bangladesh Liberation War syajar kendai spa nyupuwei Persya ya ke West Pakistan. स्वर्ण जयंती शौर्य मोबाइल फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में बीएसएफ के अहम योगदान को दर्शाया गया है। यह यात्रा दिनांक 3 दिसंबर 2021 को कोलकाता बीएसएफ मुख्यालय से शुरू की गई थी एवं लगभग 1400 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के उपरांत शिलोंग में आज दिनांक 24 दिसंबर को इसका समापन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ और मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। Hadirin kajing lekmen pejmit Christmas kanong ba Shillong kelakan jajar na kabaki beriu kelalet syaki jaka syaki yang mane ban penlong ya kajing dua hakapor kat arbaje menmit kum kadak jong kajing kaya Yesus Christ. La rakhe kan kajing lek kemen ha kajala da kajing syongkun kajing kemen bat kajing suk ha kabala sakhi ya kajing don jong bun ngut kiriu ngai kibala lek ban penlong kajing seng met bat kajing dua kerpang ha ki yang mane beper ha keleng kajala kemau kar Presbyterian Church kalau penlong kajing seng met bat kumju ru Catholic Church lam kra kalau penlong kajing seng harengkat kajing pule kajing dua kajing ruai Christmas carol bat kajing kerku la sakhi kajing po jing ping ya kanong ba da kajing pentaba bat ki jingwa ya ke lai ha ki deng se ha kaleng ki Shillong ha West Jenta Hills lapen I tenat ya kan ke Christmas lapen I da ka jing pentaba hala ki jong ki jaka ban pen pho ya ke Shnong ka thau lapen long ru ya ka jing seng bat jing duai ha Presbyterian la thalabo Mission Compound Church bat ha Saint Teresa Catholic Church. Saus pak hasan ngut kebreu klebet ya Omicron hakari hadu mentah na baro kebet ya unik yang jingpang kamarastra kaladon shispa prangut ki balayo pang bat buat sekadalhi kebadan nyup kendai ngut bat ke Gujarat kebadan sopulai ngut ki bayabet ya kan ke jingpang katenat ke kot ke kiak sorkar pedeng kala pentip bahadu mentah shispa hasan ngut ginong pang kilakot ha ka jalam kelepat kendai ngut klebet ya ka jingpang COVID-19 bat khat nyongut pat keleyo ya ka jingkot ladon ru iwe blaklat no ha kini ki arus kanta balalet mendapat ngini pai kejing long jingman ka sunnang ka Shillong kejing shet ka long khat san pon way degree Celsius bat kejing kret ka long 100 degree Celsius kejing sngam ka hau ka long prapo way na kispa mestep bat nyupu ar na kispa jan mit kala bandan kejing hap slap malu mala hakikat tu kat nei ki bentah Shillong Nyipin kan mau ya pi bekan ni kubor jongi pi laban page live ha YouTube channel juga di news Shillong. Sebab pun saya pukul jong YouTube kubor ni page biang sashi sen syakimat bokong san. Larake Christmas akaleng ke partai ai ko blai president vice president menteri rang badu keri syakinong syakinong ha kan ni ke sungi. Ajing keren Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi hakjing lekman Guru Purab Jang Guru Nanak Dev Ji ha Guru Dwara Lakpat Sahib ha Kutch Gujarat. Syatin play ke Meghalaya ya ke Early Childhood Development Mission ong Menteri Ketenat Social Welfare ba Kermen Shela. Bat laraki Christmas ha Meghalaya. Ti perlok tung lepoi sekubukut jong katu kubor jong yim ta janmit hadu bani syambiang berpila syagski kublai pi baro.
चाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों?